Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru. Namakuru yo kuri iki cyumweru tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Aya makuru araza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC 23, maze kugenera ubutumwa abanyekongo bose. Ubutumwa turaza kubwinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Turababwira ko hari imisozi n'ubundi iramukiyemo amasasu magingo ayangaya, urugamba rukaba rumeze nabi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri teritwari ya Fizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turababwira ko n'ubundi wazarendo zongeye kurasana bikomeye. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku gitero cyagabwe mu Minembwe aho wazarendo zasahuye ibintu byinshi. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kugaruka ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bavuga yuko Tshisekedi ari we kibazo ndetse bakamwamagana bivuye inyuma, aho amusaba gukimbira cyangwa se kurekura ubutegetsi byihuse. Turaza kandi kubabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umusirikare ufite ipeti ryo hejuru ngo yatorokanye amafaranga menshi cyane, akaba rero magingo ayangaya arimo guhigwa bukware n'ubuyobozi bw'igisirikare cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko na leta y'iki gihugu. Nizere ko mwese mumeze neza, nkomeza no kubifuriza kugira icyumweru cyiza. Niba wageze hano rero tayari nyemerera uterekeho like yawe. Niba kandi hari nabwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera ngusabe ikore subscribe. Ugiye kandi uterekaho subscribe yawe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification. Karagufasha cyane mu gihe aya makuru ageze hano tukayakoherereza ubwacu utiriwe ujya kuyashakisha. Mwese rero mbahaye ikaze muri aya makuru. Kanya ni munyemerere ngaruke twinjira ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Aya makuru ni munyemerere tuyahereye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage bamaze gushyira ahagaragara ubutumwa bwabo bw'inubira kandi bukamagana Tshisekedi. Baramushinja ko ngo ari we nyirabayazana w'intambara zikomeje kuba urujya n'uruza aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari umuturage witwa Kanyema Gustave. Uyu nguyu avuga ko ngo ari umunyekongo 100%, yaba ku babyeyi bombi. Akaba ari umunyekongo ufite imyaka 22 kugeza magingo ayangaya. Mu butumwa yashyize ahagaragara rero yagize ati, ikibazo cya Kongo ni Perezida Chirombo. Ndatekereza ko ari we kibazo kandi ari nawe gisubizo. Igisubizo rero nta kindi yaha abanyekongo, ni ukugenda akarekura ubutegetsi. Ntabwo twebwe nk'abanyekongo tuzigera dutakaza ibyiringiro n'icyizere, kandi tuzaharanira iteka ubwibohore cyangwa se kwibohora kwacu. Ubutumwa uyu umugabo yashyize ahagaragara aho avuga ati Tshisekedi niwo kibazo cy'urujya n'uruza rw'ibibazo biherereye cyangwa se bikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo rero dusaba
nuko uyu mugabo yarekura ubutegetsi kandi akagenda abyihuse. Ngibyo rero ibikomeje kugenda abigaruka kuri ibi bibazo, ariko kandi bikomeza inamagana uyu Tshisekedi. Hanyuma ubwo n'ubutumwa bw'abanyekongo n'ubundi avuga yuko Tshisekedi ari we ikibazo bakomeje kugenda bahura nacyo kandi bakamusaba kuba yarekura ubutegetsi. Twihuse rero reka tunyarukire ku butumwa umuhuzabikorwa wa AFC M23 ni Corneille Nangaa amaze gushyira ahagaragara. Aragira ati cher peuple congolais, ne perdez pas l'espoir, Dieu autocontrôle. Ni ubutumwa uyu mugabo yashyize mu rurimi rw'igifaransa, ariko mu kanya ndagerageza kubanyuriramo nicyo bishatse kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ubutumwa bw'uyu mugabo rero bukomeza bugira buti bon dimanche à tous, que Dieu bénisse votre journée. Les oiseaux vivent gratuitement sans dire un mot ni payer loyer, seulement à vous qui abritez la grâce de l'éternel. AFC 23 cyangwa se AFC M23 ARC est et volonté de Dieu. Ubutumwa nyine nkuko nari maze kubibabwira uyu mugabo yatambukije mu rurimi rw'igifaransa. Kanoneho tugerageze kubanyuriramo muri makeya ibyo ubutumwa bwashatse gusobanura abirumvikana ku bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yagize ati inshuti bavandimwe abanyekongo, ntimutakaze ibyiringiro cyangwa se icyizere. Imana iri mu burinzi bwanyu, cyangwa se Imana iri kumwe namwe. Mugire icyumweru cyiza mwese, kandi Imana ihe umugisha umunsi wanyu. Inyoni zibaho ku buntu, zitagize icyo zivuga, zitagize icyo zishyura. Ntizishyura aho kuba, ubukode cyangwa se icumbi, gusa kimwe cyo ni ubuntu bw'Imana. Mwebwe rero mubayeho ku bushake n'ubuntu bw'Imana, ntimutakaze ibyiringiro n'icyizere. AFC 23 ndetse n'igisirikare cya AFC 23 ni umukozi wanyu kandi ni ubushake bw'Imana, cyangwa se ni ukuvuga ashatse kuvuga ngo ibyo AFC 23 n'igisirikare cyabo bakora biri mu bushake bw'Imana. Ibyo rero ibyo twagarukaho muri ubutumwa bwa Corneille Nangaa, akaba ari ubutumwa amaze gutambutsa ku banyekongo bose kuri iki cyumweru. Ubwo rero mwese aho muherereye hari baba batarimo kumva neza ibijyanye n'uru rurimi uyu mugabo aba yatambukijemo ubutumwa, ariko nizere ko nibura angerageje kuba anyuriramo mu kinyarwanda. Hanyuma ubutumwa bw'uyu mugabo bukomeza bugira buti rien ne fait peur orio, aho ashaka kuvuga ati nta kintu n'iki na kimwe gishobora gukanga cyangwa gitere ubwoba intare. Ubwo abashatse kuvuga intare za Sarambwe. Ngibyo ngayo uko ibigaruka ku butumwa bw'uyu mugabo nguko uko byifashe. Reka twihuse tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Rwongeye kwambikana mu misozi ya Uvira. Amagingo yanga tuvugana isasu rimeze nabi cyane. Ihuriro y'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo, kuvuga FARDC, FDLR, Wazalendo, FDNB, igisirikare cy'u Burundi, bongeye kuramukira mu mirwano n'abarwanyi b'umutwe wa M23
mu misozi itandukanye y'aha mu mujyi wa Uvira. Ni imirwano bivuga yuko yatangiye nyuma ya saa sita ku munsi w'ejo, ndetse na n'ubu ikaba ari imirwano yongeye kuramuka. Iyi mirwano rero ikaba yagabwe mu gace kegereye Uvira, mu musozi witwa Rurambo. Ahangaha niho ngo rukomeje kubera isibaniro muri iri shyamba riherereye mu misozi ya Rurambo, hano neza neza hafi y'umujyi wa Uvira. Aka gace kagabwemo ibitero, ngo ni ibitero bikaze cyane. Aka gace rero kakaba gaherereye muri groupement ya Kigoma, mu gihe sheferi ari ya Afuriru muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atangwa n'uruhande rwa leta ya Kongo aravuga ko iki gitero ngo bakigabye muri aka gace, bakirukana amutwirwanaho na M23, mu gihe andi makuru ahamya ko uru ruhande rwa leta rwaboneye ibyago bikomeye muri iki gitero bagabye muri ibi bice, kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babatwitse. Bivugwa yuko nta n'uyu n'umwe ngo wigeze arokoka iki gitero. Birumvikana rero mu bijyanye na tekinike za gisirikare, urumva bamwe baravuga bati twabakubise, abandi nabo bakavuga bati twabakubise, ariko amakuru dukesha abantu baherereye ahangaha mu mujyi wa Uvira baravuga yuko ngo magingo yangaya n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bakubitiwe muri iyi mirwano, ndetse abatari bakeya abahatakarije ubuzima. Aha abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba ngo barashe cyangwa basubije iki gitero bakoresheje ibitwaro bikomeye cyane, amabombe aremereye. Rero ngo bikaba byatumye muri iyi mirwano ndetse hagwa abasirikare benshi bo ku ruhande rurwanira leta ya Kongo. Amakuru akomeza avuga ko FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi na Wazalendo ngo bakomeretse bari ku bwinshi, abandi ngo bafashwe mpiri, ndetse ngo hari n'abapfuye benshi cyane baguye muri iyi mirwano. Si ugukomereka gusa, kubera yuko ngo aba bafashwe mpiri rwose ngo bashobora kuza ndetse no kuba abagezwa byihuse mu mujyi wa Goma, kubera yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo baraza kubaha isomo rikomeye cyane. Bikaba bivugwa rero ko tayari bagomba guhita bapakirwa bakazanwa mu mujyi wa Goma kugira ngo baze kubazwa bijyanye n'iyi mirwano bakomeje gushoza ahangaha. Muri aba bafashwe mpiri biravugwa yuko ngo harimo n'abarundi, biravugwa yuko ngo harimo n'abo ku gisirikare cy'u Burundi, nubwo imibare itari yajya ahagaragara, ariko biravugwa yuko ngo abafashwe ari benshi. Makuru rero akavuga yuko ngo bagomba kuzanwa mu mujyi wa Goma kugira ngo bisobanure, kandi ubwo birumvikana iyo umusirikare yakubwira ati uraza kwisobanura nawe uri umusirikare, rimwe na rimwe ubwo mujye muhita mwumva nicyo binasobanuye. Ikindi kandi izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri iki gitero zagabye aha muri ibi bice ngo zikaba zari ziturutse mu bice byitwa Ikageragere cyangwa se Ikageregere, akaba ngo baje baturutse mu nzira zirenze imwe, kubera ko ngo hari n'abaturutse ahitwa Gatobwe na Masango. Nyamara ariko bivuga yuko abarwanyi batwirwanaho na M23 nubwo aribo bagabweho icyo gitero, ariko ngo babashije gukubita inshuro abagabye iki gitero nk'uko nyine bitangazwa, ndetse bikavugwa yuko magingo aya ngo abakomeretse ari benshi cyane.
Bitaro bitandukanye ahangaha ngo byuzuyemo inkomere zakomerekeye muri iyi mirwano, dore ko ngo ari imirwano yagabwe harimo abasirikare benshi. Abasirikare bagabye ibi bitero ngo bigabye ari benshi, akaba ari nabyo byatumye 23 ikoresha ibijyanye n'amabombe mu rwego rwo kugira ngo ibahashye. Bari benshi cyane nubwo imibare ngo itabashe kubarika, ariko ngo bari benshi kubera ko bagabye ibi bitero ngo baturutse mu bice bitatu. Bamwe ngo baturutse ikageregere, abandi baturuka igatobwe, abandi baturuka ahitwa Amasango. Hanyuma rero ibintu bikaba byaje kubakomerera cyane. Aha ngo hitwa ikageragere niho ngo habereye imirwano isa naho ikomeye, ariko n'ubundi biza kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi iki kibazo ngo bagikemuye, dore ko ngo abagikemuye bakoresheje ibitwaro biremereye nk'uko nari maze kubibabwira haruguru. Iyi mirwano rero yabereye muri ibyo bice ngo yumvikaniyemo imbunda ziremereye n'izoroheje, kandi bikavugwa ko itari yoroshye namba, nubwo ngo byarangiye abagabye iki gitero basubijwe inyuma. Biravuga rero ko ibi byaje gusa nibirangira mu rukerera rwo kuri uyu munsi, dore ko ari imirwano ngo yagabwe ku munsi w'ejo, ndetse ngo abarwana bakaba baraye ijoro ryose barwana, nubwo ngo byageze nijoro bigasa naho bigabanyije umurego, ariko mu rukerera rwo kuri iki gitondo hagana ku isaha y'isa 10 tayari n'ubundi ngo urugamba rwari rwongeye rwambikanye. Nyamara ariko bimaze kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bakubise inshuro abasirikare bagabye iki igitero. Twabibutsa ko iyi mirwano ibaye nyuma y'iminsi 2 gusa umugaba mukuru w'ingabo za Kongo no Burundi bavuye mu nama aha mu mujyi wa Uvira, akaba ngo ari inama n'ubundi bari babashije kuvugiramo ko hagiye kugabwa ibitero bikomeye ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ku ikubitiro rero ikibanze kikaba cyamaze kugabwa, ariko n'ubundi abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongera kugitsindwamo. Iyi nama y'aba bagabo rero ikaba yaravuze ko ngo bagiye gukomeza Wazalendo bakaziha imbaraga na FARDC na FDLR n'ingabo z'u Burundi, ngo bakabaha imbaraga, hanyuma ubundi ngo bakagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23, ndetse ngo gahunda ari ukwegukana insinzi. Ku ikubitiro rero insinzi barayirase nibihangane, hanyuma rero ubwo ibindi bakomeze kwitegura neza, kubera yuko biragaragara ko imbaraga zabo zikomeje kuba imfabusa imbere y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Nguko rero ko muri Uvira abyifashe, abakomeje kunyanikira mumbaza ngo ko hari amasasu twumvishe abyutse avugira mu mujyi wa Uvira, ndagira ngo mbabwire yuko ari icyo gitero cyari kigabwe, ariko n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 natwirwaneho bakaba ababashije kugisubiza inyuma. Hanyuma ni munyemerere rero twerekeze muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri teritwari ya Fizi n'ubundi hongeye kuramukira ibitero abarwanyi bo muri Wazalendo babarirwa hagati ya 3 na 4, bakaba n'ubundi bamaze kumenyekana ko baguye muri ibi bitero. Ni ibitero bimaze iminsi biba, nyuma rero ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi zikaba zimaze iminsi zigaba ibitero ku barwanyi batwirwaneho na M23. Ku munsi w'ejo imibare yari yagaragaye yaraba Wazalendo bagera kuri 2 ari bo ngo baguye muri iyi mirwano. Hanyuma amagingo yangaya rero hakaba hamaze kubarurwa bagera kuri 4 aribo bamaze kugwa muri iyi mirwano. Akaba rero ari imirwano ikomeje gushyamirana cyase gushyamiranya izi impande zombi,
no kuvuga Wazalendo abo mu gace kamwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Twirwaneho bari kumwe na M23. Irasana rero rikaba ryongeye kuzinduka muri iki gitondo n'ubundi, gusa amakuru aturuka hanga kavuga yuko iri rasana ryabereye mu gace kitwa Marisha na Simbi. Agace kakaba gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Baraka izwi nk'umujyi mukuru wo muri teritwari ya Fizi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri rasana rero rikaba rimaze guhitana abantu batari bakeya cyane, dore ko n'ubundi abapfiriye cyangwa se abarasiwe muri iyi mirwano n'ubundi bakomeje kugenda bagaragara umunsi ku munsi. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Wazalendo mu gitero bakomeje kugaba muri Murenge, biravuga yuko abakomeje kugenda abakora ibijyanye n'ubusahuzi bwa hato na hato, nyamara ariko kandi ibi bijyanye n'ubusahuzi akaba ari romarike komeje kugenda abahabwa, ariko n'undi bakabongeye gukora ibi bikorwa bigayitse. Inka zibarirwa muri mirongo z'abanyamurenge nizo byamaze kugaragara ko iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, by'umwihariko aba banyamurenge ubwo bagabaga ibitero muri santere ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo nizo bamaze gusahura cyangwa se kwiba. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu nibwo ihuriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye igitero kikibirwamo izi nka nyinshi. Iki gitero cyagabwe neza Inyamiringa ahari ibiraro ahari ibiraro cyangwa se inzuri izinka z'abanyamurenge. Iki gice kikaba giherereye mu Marango na Minembwe mu gice cyo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage rero bibwe izi nka bagira bati mu kagoroba nibwo izi nka zanyazwe cyangwa se zibwe, zikaba zakuwe ahitwa Inyamiringa mu mashya cyangwa se mu nzuri, neza ngo mu mashya ya Marango ya Minembwe, no kuvuga muri ibi bice byo mu Minembwe. Uyu umuturage akomeza agira ati kubera ko izi nka zanyazwe ari nimugoroba ntibarabasha kumenya umubare wazo neza, ariko ngo hanyazwe inka nyinshi cyane zibarirwa muri mirongo. Ubwo no kuvuga ngo iyo bavuze ngo inka zibarirwa muri mirongo, no kuva muri 30 kuzamura, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 hagati aho ngaho ya 30 n'ijana. Iki gitero ariko nubwo izi Wazalendo ngo zakigabye muri ibi bice, n'ubundi ngo zakigabye zifite ubwoba yuko abarwanyi batwirwanaho na M23 bashobora kubatesha. Akaba rero ngo ari igitero bagabye mu kanya gatoya kandi kihutirwa, kubera yuko abarwanyi batwirwanaho ngo ubwo batabaraga n'ubundi ngo basanze izi nka zamaze kugenda. Magingo yanga rero akaba ngo nta nka byari byagaragara yuko zaba zagarujwe cyangwa zabohojwe. Mbere yuko ngo iki gitero kigabwa muri ibi biraro by'inka munshe za Kabanju Irurenge, ngo hari habanje kumvikana urusaku rw'imbunda, ariko uwatanze amakuru akavuga yuko ngo byaje kurangira n'ubundi uru rusaku ruciyemo cyangwa se rucecetse. Akaza rero kuba ariyo mpamvu ngo icyo gitero cyaje guhita gihindukira kikagabwa muri ibi bice, ariko bivuga yuko n'ubundi ngo
urebye ari igitero cyari kigamije kwiba no gusahura. Kayo rero avugwa ahangaha mu Minembwe naho harimo hamaze iminsi hibasirwa n'ibitero bitandukanye kandi bikomeye bya hato na hato. Reka twihuse rero tunyarukire cyase dukubitire Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusirikare w'ipeti rikomeye yagize gutya afata gatubutse agakubita igikapu arangije ayabangira ingata amagingo yangaya ngo arimo guhigwa bukware. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ngo kirimo gushakisha umwofisiye mukuru witwa Lieutenant Colonel Inkuru Kirenge Delphin ngo uyu arashinjwaho kunyereza amafaranga yagenewe brigade ya 11 ikorera muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa brigade ya 11 Colonel Mahamba Mamusi Joseph yasobanuye ko aya mafaranga ngo yari yaragenewe ibikorwa by'abasirikare bakorera muri Uvira mu Kuboza mu mwaka ushize 2024. Hanyuma Lieutenant Colonel Inkuru akaza kuyatorokana amaze kuyakira, gusa ntibasobanura umubare nyawo w'aya mafaranga yo musirikare ngo yatorokanye. Uyu muyobozi wa brigade ya 11 yasabye urwego rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza gushyira imbaraga mu gushakisha uyu Lieutenant Colonel Inkuru yaboneka agashyikirizwa ibiro bishinzwe kugenza ibyaha abyegereye aho yafatirwa kugira ngo aryozwe ibi ibyaha bamukurikiranyeho. Uyu muyobozi wa brigade ya 11 agira ati mukoresheje iperereza ryanyu mu gushakisha Lieutenant Colonel Inkuru Kirenge Delphin wonyereje amafaranga y'ibikorwa byihariye, aramutse abonetse azafatwe yoherezwe ku biro bishinzwe ubugenzacyaha biri hafi yaho azafatirwa. Kimwe mu byugarije igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imyitwarire mibi y'abasirikare b'iki gisirikare kuva ku bato kugeza ku bakuru. Ibi bikaba abisanishwa no gutsindwa umusubirizo batsindwa n'ihuriro AFC 23 mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare rwose ubireba, abasirikare ubona ko rwose bazengerejwe n'ikiswe inzara n'imibereho mibi. Urumva niba hatangwa amafaranga yo kugira ngo abasirikare bahembwe, dore izi nizo ntandaro zizi wazarendo zikomeza kwivanga no kwisanga mu bikorwa by'ubusahuzi n'ubujura. Dore baragenerwa amafaranga yo kugira ngo bahembwe cyangwa se bagire ibindi bikorwa bakorerwa. Bamwe mu basirikare bakuru bakayiba, abandi bakayarigisa, abandi bakayashyira mu mifuka yabo. Abasirikare rero batoya bakwirara mu baturage bakatangira kwiba no gusahura. Gasanga rimwe na rimwe ku rundi ruhande hariho igihe abasirikare nabo wavuga ko baba bagize uko bagira. Ibi byose ni ingaruka z'imiyoborere nyine ibimeze gutya. Uyu musirikare rero amakuru avuga yuko ngo yatorotse, akaba ngo yaratorokanye aya mafaranga bivugwa yuko ari menshi, nubwo ngo nta mubare kugeza ubu ngubu ushyirwa ahagaragara, ariko biravuga yuko ngo aya mafaranga uyu musirikare yatorokanye ari menshi cyane. Ntago rero kugeza ubu uyu musirikare yari yafatwa. Biravuga yuko ngo yaba kihishe mu bice bimwe na bimwe byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko hari andi makuru avuga yuko ngo ashobora kuba yaruriye rito mu kirere ndetse akaba yaragiye mu bihugu bya kure. Biravugwa yuko ngo uyu musirikare
yaba yarahungiye mu gihugu cy'Ububiligi cyangwa se muri Afurika y'Epfo, kimwe muri ibyo bihugu, ariko birumvikana akaba ari amakuru n'ubundi akirimo gushakishwa, akirimo gutohozwa neza, kubera yuko n'ubundi n'uyu musirikare yaracyashakishwa. Ngibyo rero uko byifashe. Ni munyemerere rero nshuti bakunzi bacu mbashimire cyane, ariko like ntago zirimo kuzamuka. Munyemerere muterekeho like nzibone zizamuka, hanyuma niba utari wakora subscribe nyemerera nawe witereko. Birumvikana ushobora kuba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ushobora kuba usanzwe udukurikira ariko ukaba waribagiwe guterekaho subscribe yawe. Nyemerera uyiterekeho, hanyuma by'akarusho kandi mu gihe uterekaho subscribe ibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Iyi ni sinya ya notification, iyo ugakozeho duhita tubibona, hanyuma tukajya tukoherereza amakuru uko ageze ku Ibendera TV, wowe utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Hanyuma rero niba urimo kutwumva neza nawe twemerere ubitubwire, niba kandi aho uherereye utarimo kutwumva neza ubitubwire kugira ngo duhite tubikemura byihuse. Ndabashimiye cyane rero, nitwa Umukada. Ubwo gahunda za Ibendera TV ziraza gukomeza, bifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza. Imana ibarinde mwese.